米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。嘎拉里阿马巴拉古法鲁佐，时时警醒。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏阿人诺嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以卢卡杜萨古萨法阿兹方。40 atau sir suarsa kararir kamu ami patala nauhani caayay ka harateng namo a tatukian itiya a taini kuya wawa no tamlau saan。 路加福音第12章第40节说：你们也应该随时准备好，因为人子会在你们料想不到的时候来临。萨利嘎嘎奥，达拉祖阿，阿瓦爱古巴卡利亚塞都比烧吉努嘎瓦斯，你告里拉，阿努马拉里阿马巴拉古法鲁佐伊达，阿米沙伊哲，阿米鲁鲁都苏阿努嘎瓦斯，阿米勒马都马阿马安伊，伊拉都古巴法鲁佐安伊达。Ami ditemu to nikataini no tabang a rumiar。 虽然没有人能够脱离上帝的审判，但如果我们常常警醒，尽心尽力在凡事上遵行上帝的命令，我们将会满怀盼望地迎接主再来的日子。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau lamaan kaku。 Ta mararir a mapalal ko falutsua ako, amilias to tatiihay ato raraw, ato mihakalong kako to nafalutsuan numiso amitlimak to maamaan. Nanay rahker kiso a milayap to nitlimakan numako。 主啊，求你帮助我，使我常常警醒，远离罪恶，并且凡事顺服你的旨意，期盼我所行的一切蒙你悦纳。Pakai ni I tatamaan nay angangan no tapang ci Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。